Kwaphinzwa kwaba imvakoto umbukeli kuhlanganyela kanye nawe tindzabeni letinabanabile letisematheni asikubingelele sikwamukele libito ngitozakhe Mathebula. Khumbula letindzaba tiyatfolakala etinkundleni tekuchumana ngekusesha SABC Tindzaba. Hlala nathi sikuphakele tona. Esigabeni sekucala saleli hlelo sibuka indzaba lengundzaba mlonyeni kakhulukade esifundeni saseMpumalanga njengekusho kwalolu hlelo letisematheni. Lomuhla sinaleyo lethi tiyanza tigameko tebantfu kakhulukade bantfu abesikolo labathatha imiphefumulo yabo kulandzela ukuthi nobe baciladwe batselelwe ngekwengcondvo etinkundleni tekuchumana endzaweni yasenkomazi esifundeni saseMpumalanga. Evikini leliphelile babili bafundzi labatibulele kanzi kusolwa ukuthi bende njalo ngobe batselelwa ngulabanye bafundzi etikoleni letimbili letehlukene enkomazi. Inzatheli yetindzaba te-SABC noNhlanhla Jele usihlanganisele nangombiko. Sila endaweni yasenkomazi la sizokhona imibiko yokuthi kunabantwana besikolo abazibulele from indaba ebizwa ngebullying. Le bullying yenzeka kuma social media pages like Facebook la bathi bayacomplimentana khona but instead bayenza the opposite abacomplimentani. Khona manje sizokhuluma no Lydia Sono one foundation ibizwa ngeLydia Sono Foundation ozositshela kabanzi ngalolu daba ukuthi kuze ngani aqale le campaign azama ukusiza labantwana besikolo. Lydia, siyabonga for isikhathi sakho nokhuluma nathi la SABC. Mongasitshela ukuthi icampaign yakho le oyicalile okwamanje uhlose ukuzuza ini from yona? Okay, icampaign yami ngicale ngekuthi ngihlale ku Facebook yami ngibone abantu labadzala kakhulu bacomplaina ngebantwana besikolo ukuthi sekufe umntwana kamakhelwane ngendzaba yibantwana labanye besikolo la ku Facebook. So ngabe sengiyalandzela ukuthi kwentakala ini babe sebangichazela ukuthi no sekunemntwana lotibulele lofunza enjeyeza lo mntwana ngase bamposte ku Facebook bahlekisa ngaye tinto letinjalo. Ene nangiphinde futhi ngiyakhumbula last year ikhona futhi case lenye lengingazange ngayisukumela but ngibonile ukuthi la etikolweni bantwana ngase bane problem yayo ibullying. La mntwana bamgwara khona afike ekhaya bese so thatha impilo yakhe. So kungakuthi le campaign ngibese sengicela ngase thina ezima organization sendani kusitha labantwana ngabe sengiya cala ke sengi-invite ama-stakeholders lokungichaza ukuthi ama-stakeholders aresponde onke positive sidimisele ukuthi sihambele etikolweni sikhutha lo mhlolo kulabantwana lokule bakweneka ukuthi lokulabakwenako akusi-right kungaqhubekeli phambili futhi siyathi ukuthi uma sifika thina sema-organization but abanabo ukuthuka ezibabona ukuthi hayi lento ngendako le shows abantu abadzala babona ukuthi ngenda into le wrong babe sebastopha. Abazali or ama-family nezikolo eseniyekizo okwamanje bayayazi le ndaba eyenzeka lapha ku social media or masenifika nabo sebayathuka ukuthi hawu kanti kunento nje eyenzakalayo? La sesicale khona principal ngasibeka ngikho awe ukuthi bacalela ku social media but nje kuya kwami esikolweni ngifike ngamchaza principal ngathi but sekuthi khona le page leli la ku Facebook balibita ngegama leso wabeswali search wabeswali principal. Yeah. And then baso nje tikolo tonke lama high school around esikumane anayo lama page compliment. Yes. Siyabonga Lydia. Loyo Lydia Sono weLydia Sono Foundation uqale icampaign ya anti-bullying la bahamba bayakhona ezikolweni bakhulumisana nabantwana bakhulumisana nabo principal ukuba bayenze ukuthi babe aware ukuthi kunento eso eyenzakalayo nokuthi bathathe ama steps okumake sure ukuthi lama Facebook page lawo bayawa delete because labantwana laba instead of bacomplimentane abacomplimentani bayabhuliyana. Sizwe manje kune case ukuthi umntwana lo oyi1 ozibulele bebabhalile kule page ukuthi bayomlinda after school labazomshaya khona bamhlasele khona umntwana lo wahamba waphuma esikoleni wazibulala. And okwamanje njengoba sisho ukuthi uLydia uyahamba uya kule ikolo nama stakeholder ukubika sure ukuthi labantwana laba they are aware ngalento le bayenzayo nokuthi ibulala njani umphakathi. For now, back to in studio. Kulesigaba sibuka indzaba yeliviki nobeleyo lebengundzaba mlonyeni. Kanzi ikhona lomuhla sinalena lethi lona bekangumvikelo wemphakathi phambilini Busisiwe Mkhwebane sewukhethe ukuthi imbandzakanya abe ingcenye yelicembu le-EFF. Mkhwebane wethulela isimemetelo abumbene nemalunga alelicembu ngaphasi kwebuholi besifundza saseMpumalanga eKwaGafontein. Mkhwebane uthi tiningi tinhlangano tepolitiki letifuna ukuthi atijoyine kepha ubone kukuhle ukuthi akhethe i-EFF njengoba ihambisana netimfuno takhe. I was never a member of the ANC. I was the public protector for the full 7 years. And as a public protector, you should be non-partisan. You should not belong to any political party. This is my first political home, and I am here to learn and to continue to protect
the South Africans. So I was never a member of the ANC. I was never a member of any other political party. So I'm here. This is my political home now. I'll be learning the ropes from my colleagues and fellow commissars and fighters so that we can continue and protect the poor and the marginalized. Mkhwebane uqhubeke wathi kuba lilunga le-EFF kutamenda aqhubeka sithe takhamuti letingakhona ukuvakalisa luvo lwato. Sibuka indzaba lehamba embili kuleli viki lapho sibone khona lona bekangumvikelo wemphakathi wangaphambilini Busisiwe Mkhwebane abonakala isifundeni saseMpumalanga eKwaGafontein akanye nemalunga elicembu le-EFF lekungilapho amemetele khona ukuthi sewutawuba ingcenye yaleli cembu. Uthi lokho ukuthi amniketa lithuba lokuthi akwadi kusita takhamuti takuleli letingakhona ukuphakamisa imivo nemicabango yato. Ingabe ngaleli sito letati tepolitiki lesinyathelo saMkhwebane sishoni emoyeni sinemhlatiwe tepolitiki Solimasilela sikubingelele sikwamukele kuletiSematheni la ku SABC Dlambile. Angibonge Mathebula ngibingelele bonke babukeli bakho ngibonge naleli thuba onginika lona. Ingabe sisho kuthini lesinyathelo saMkhwebane sekutimbandzakanya abe ingcenye yelicembu le-Economic Freedom Fighters? Uma ungayithatha ubuke history yakhe make la Mkhwebane lesikhathi sesewu-public protector ubuke nalokuthi ke icinamba la hlangabezane nato and ubuke nalokuthi EFF iye yasonzela edutane naye njengoba sathi lokuthi nababedala impofu uye obeka amumele kiwo wonke lamacala labekathwesa wona. Ungeke umangale uma simbona angena kule nhlangano yeFF futhi ke angeke umangale futhi uma ubona lokuthi ke usheshe uyangena kwetepolitiki ngoba siyathi ukuthi lokuxoshwa kwakhe lapha ngalendlela axoshwe ngayo ngeimpeachment icareer yakhe yetifundo zakhe cishe ilimele kancane akekho umuntu lo ngabuke angafuna ukuthi angamchasha noma ikhampani ukuthi asebenze manje ukuthi impilo yakhe ke ichubeke iye phambili bekufanele ukuthi ajoine inhlangano efana ne-EFF webhodi. Kushoni lokhu ngemsebenzi wakhe asengumvikelo wemphakathi abethatha inqumo ngekungachimi na ikakhulukati asesengumvikelo wemphakathi. Uyabona iphase yesithu yalesinqumo sakhe bhuti ile ngayibita ngokuthi inama contradictions from within inama contradictions khona emkhathini we-EFF sawukhumbula ukuthi kunalama lema akakhuluma khona macala lelo ukuthi ahamba amacala akhuluma ukuthi akasifit for ukuba public protector kanti uye futhi ewamrecommenda wokucala eParliament contradiction number 1 ukuthi ke ngeke bamjikele ke within EFF sesizawubona khona futhi ke uthi mawubuka ukuthi umsebenzi wakhe lobeka wenda cishe le office beli independent lifuna neutrality particularly in terms of wenda into umuntu angaba ngenhlitiyo mhlambe abe nesifiso sokuba ihlangana kodwa ke mangibuka futhi sikhumbula ukuthi asasebenza khona lapha eofisini uye wacidelela ukuthi yena uthatha lento esingayibita ngokuthi grassroots approach unalabantu labaphuyile labahluphekayo uma ubuka ke lama cardinal principles we-EFF ungacabanga ukuthi mhlambe iwamthetha mlethe edudane we-EFF kodwa mawubuka enye contradiction itawuconfirma lokuthi esebenza vele engu-public protector mhlawumbe bekane soft spot nale faction le yona le ehamba ne-EFF noma ke enye beyi-within i-ANC siyathi lokuthi ke khona bebamsupport basemkhathini we-ANC ukuthi babona ngathi uyahlukunyezwa futhi.
Uthinza indzaba yekuhlukunyedwa uvetile makakhuluma ukuthi kuhamba kwakhe kunhlangano yeAfrica nobeke kuhamba kwakhe ayojoina lenhlangano yeEconomic Freedom Fighters, inhlangano yeAfrican National Congress nenhlangano yeDemocratic Alliance bebamphethe ngesandla lesicinile. Ingabe nako lokho kungilomunye yemithelela mhlambe lekumende ukuthi ajoine lenhlangano nobe kujoina kwakhe lenhlangano singahle sikubona aveta letinye imfihlo letibe khona phambilini mhlambe. Enye i-advantage le ungathi buta njengoba ngishilo ukuthi babe malema ngaya ngamuva mina emcriticize ukuthi ngathi akasi up to scratch ukuba ngu-public protector kodwa manje sebamamukele njenge-EFF. Igain leyo-ke ngicabanga ukuthi i-EFF ibukile lokuthi sikhumbule futhi ukuthi le mpi ye-EFF i-agenda yokususa President Cyril Ramaphosa njengomongameli walelive ayiphelelanga. Ngakho-ke i-information lo Makela Lamkhwebane etanayo yabophalaphala netinye enye nje information etiningi letibamba inhlangano ebusayo unato. Ngakho-ke uza utiphethe bhuti iba i-plus factor-ke u-EFF njenge-opposing party, particularly uma ubuka ukuthi siya kuma-elections lonyaka lotayo titawuvela letinto bhuti tivele tidikhali letibukana ne-ANC. Ngakho-ke i-EFF ikubukisisa konke lokho uma imthatha. Indzaba yengenelela kwetepolitiki kulelo office lemvikelo emphakathi kwavela nakumvikelo emphakathi ophambili advocate Thuli Madonsela. Ungathini ngaloko njengoba kubonakala ngathi tepolitiki tiyangena kulelo office? Bhuti uyabona la eSouth Africa one witness esinayo mhlambe engithemba ukuthi uma kuhamba le democracy yethu iphekeka kahle iba matured itawulunga, but sinenkinga ye-professionalism. Akusi i-office lomvikelo womphakathi kuphela lo ubona ukuthi kunokungenelela kwetepolitiki. Kukhona naku-municipality, kukhona nakulamanye ama-chapter 9 institution, abo-South African Heritage Agency ngikutholile lapho, even naku-Human Rights Commission. Kukhona lokuthi inkinga-ke yile deployment policy leyo ukuthi umuntu otawungena mhlawumbe kulama-chapter 9 institution abe umuntu lo ngathi unevelano nenhlangano lebusayo. I-challenge yelive lonke leyo ngawo nalapha e-ofisini le-public protector khona. Kanti-ke futhi-ke uma ubuka conversely bese kulimala labantu laba-ke aba-disadvantage abaphuyile la kufanele basithe ile office ngoba umuntu makathi uthatha i-decision ngena nje ukuthi avinjwe ukuthi angathathi particular angacomply nomthetho bhuti. Ngiyibone mina ngaze ngayibona kule Claims Commission lento yepolitiki ukuthi ikhona and iyo-ke bambetela nalokuthi umhlaba ubuyisele ebantwini. Ngakho angigeneralize ngikhuluma senginama-facts ukuthi i-political intervention eSouth Africa ikhona kiwonke lama-sector we-governance bhuti. Asibuke kule office lemvikelo emphakathi ingabe lokungenelela kwetepolitiki sithundi salelo office kusithatha kusibeka kuphi? Silimala kakhulu bhuti, silimala kakhulu, but worse than ukulimala kwale office kulimala. Sikhumbule masibuka ama-founding principles wale office leli ukusita labantu laba mhlawumbe banganayo nemali ukuthi umuntu angabhadela i-atheni ukuthi imncede uma anenkinga lenkulu ebukene ne-government. Kanti okwesibili lisebenza as a monitoring and evaluation institution lebuka ukuthi ama-departments of government asite labantu acomplye nalo mthetho uma kwenda lo. Isithundi sawo masulubuka kena i-political interference usiyalimala-ke kulimale nalokuthi ama-operations wabo ukusita labantu kodwa lo limala kakhulu yilabantu laba kufanele libasitele lo isibhuti. Dlambili asibonge kakhulu isikhathi sakho lesiphe sona etindzabeni tesiswati kuleli suku lanamuhla. Sibonga kakhulu bhuti, sibonga leli thuba. Nguyeke la Solimasilela umhlati wetepolitiki sibukana leli dzaba ikakhulukati lakhe lana lona bekangumvikelo emphakathi Busiswe Mkhwebane lo sekajoyine inhlangano nobe sekahlanganyele nenhlangano ye-Economic Freedom Fighters. Mbukele uma sibuya ke ekhefini sitawubuka ke umsebenzi wetandla lo wendiwa yinsha ikakhulukati ekuphiciteni imigaco ngebuhlalo.
Esigabeni sesibili kuleti sematheni sibuka imisebenzi yetebuciko kulabo labaphumelele labangakaphumeleli nalabo labasacathula nobeke kude kubaniketa inkundla yekubonakalisa umsebenzi wabo nekuthi bafundzeni kulabo labasembili. Lomuhla esigabeni setebuciko sikhulumisana nemuntu lomusha longumthungi lotsabuka kwaNdebele eMountain View Zone 2 esifundzeni seMpumalanga. Ntokozo Sikhosana kuva kabandi sitawucocisana naye ngemsebenzi wakhe lomuhle lawendako. Ntokozo asikwamukele kuleti sematheni. Ngiyathokoza into zakhe angiloshisa nababukele emakhaya. Esikhathini lesinyenti kuba invokoto kubona umuntu lomusha endake umsebenzi wetandla lesivame ukubona ukuthi wento yabani labadzala. Ingabe inshisakalo isukela kuphi kwenda lo msebenzi lowendako? Ukuthoma kwami ukuphothela mina ekhaya babantu abaphothelako isitjhaba samaNdebele ngiyacabanga nawe uyabona inkundleni zokuthindana isitjhaba samaNdebele sibabantu abaphothelako. So ekhaya ngikhulele phambi koma uma uyaphothela athengise. Kodwa ke ngathi nangithi ma ngiba ngifundisa ukuphothela mamathawa izinto ezingiyazithengisa angeze ngakunikela wena bona uphothele ekubeni ngiyokuthengisela abantu athi basho isandla sami sinyefila sikagcini. Yeke bengithi nangivakatshele kwagogo ugogo naye uyaphothela. Ngithi nangivakatshele kwagogo ke awa ugogo yena ngabi nomraro athawa asiphothele umntwanami umama kuza kubona ngabe sowuphothele ngathoma njalo ukuphothela kwahlangana nokuthi nami ngimuntu osithahahle endweni zemsebenzi yezandla ingathoma njalo ukuphothela. Lokusho ukuthi lenshisakalo isukele nawuvakasha kagogo ubona gogo enda lo msebenzi wetandla nawe bese soyangena kanjalo. Ungumndebele ingabe mhlambe lo msebenzi lowendako wenda wesindebele kuphela njengoba esiubona lambi kwethu nobe ngabe ukhona lo munye lowendako waletinye TV futhi? Esikhathini eside ukuthoma kwami ngathoma ngamagwalo wesindebele ngoba ngikhulele kwaNdebele. Kodwa na ekuhambeni kwesikhathi ngathoma ngabona ukuthi akusingiwo wonke umuntu omndebele nanya nabanye bamandebele kodwa na akusingiwo wonke umuntu othanda amagwalo la wesindebele. Ngathoma lapho ke ngafunda ukwenza amanye amagwalo. So umuntu nakeza ke mathi Nontokozo ngiba ungenzile lokhu ngiyambuza ukuthi ufuna ngikwenzele ibalele njani ipattern ubalele njani bese uyatsho ukuthi awa ngifuna into enje ngifuna into enje la ungathi uyaqala njengale akusi lokhu akusi isindebele. So umuntu uyafika ke atsho ukuthi awa ngifuna into enje ngimenzele ngendlela yena athanda ngayo ingase ukuthi ngenza amagwalo esindebele kwaphela. Ngiyathi ukuthi umuntu lomusha esikhathi lesinyenti imisebenzi noma kule mkhakha lebakhona etiba khona tingcinamba letiba khona ingabe mhlambe ngitiphi tingcinamba lobukene nato kulomkhakha wakho lowendako kanzi ke futhi leto tingcinamba ukhona njani ukudlula kudo? Isitshijilo isikhulu engiqalana naso njengoba nangihlala eJohannesburg nje ngoba na umncamo lo awutholakali kose ukhambe mhlambe uye ePitori yabo ngoba na umncamo lo tholakala la eJohannesburg ngile engalinganiko ngama size yeke kose ukhambe uye ePitori so na ukhamba konke uya lapho khunye endaweni ukuthi uyokuthenga khona kose ukhuphukisa intengo bese abantu kabazwisisike na uthi wena uthengisa mhlambe ibracelet nge100 rand umuntu akubuza athawa into encane kangaka nge100 rand kwabo. So isitshijilo sokuthoma ngileso sesipilike ukuthola ukuthi umuntu athi ngenzela into umtshela ukuthi awa ngiba ufaka ideposit athi maramusi uyangazi ngihlala la okay uvumeke na umenzele awa ngikutshela ukuthi into uzakuhlala na inyanga yomuntu angayithathi yabo ngezinye zenitshijilo ke lezi engihlangabezana nazo. Ngepha ugcina ukuthi isombulula njani le nto? Lesomncamo songatholakala komncamo nangiyako ngiyothenga ngobuningi ukuthi ngingathi nangine order ukuthi kose ngithome phasi ngokuthenga umncamo nguthenga ngobuningi bese vele okhunye angisenzi ngaphandle kwedeposit. Deposit lokusho ukuthi faka imali uzobona. Esikhathini lesinyenti esibiye siyesibone abantu labadzala benda lo msebenzi. Umuntu lomusha lokhu kuyimvela kancane asikusho ukugcwala umlomo ukuthi kuyimvela kancane kubona umuntu lomusha enda umsebenzi lofana nalokho lesikhathi lesikuso manje. Lusha lwamanje lihamba netindvote emhlaba. Ingabe wena ungalicucucela ulitsini lusha lelikhona manje ukuthi lelifuna kungena kakhulu kathi kulo msebenzi ukuthi luthathe lo msebenzi? Yabona into yokuthoma engayisho ukuthi isimo somnotho sonke siyasibona bona sijame njani. So into engayisho emntwini omutsho ukuthi thola into nawo oyibona ukuthi ngaphandle kokuthi izongenisela imali kodwa na yinto oyithandako nawo ngoba nawe ukuthola into ezongenisela imali kodwa na ungayithandi angekho uyenze kuhle into leyo. Yeke thola into oyithandako kungaba umsebenzi ezandla kungaba ngokhunye kodwa na ke thola into oyithandako bese uyenze ikusebenzele. Nakhona ukukusebenzela kwayo ayisebenzeli wena kuphela iyokusebenzela nomunye umuntu oseduze nawe. Siyabona ke kukhona lo siphathele kona lokulambi kwethu. Ingabe mhlambe kuthatha isikhathi lesinganani kwenda lo msebenzi wakho? Okay njengalokhu lengiphethela iwatch. Iwatch yona ngayenza
okay kunemhlobo ethu ye-watch kunale yabona le isesenebhande lakhona bese kuba naleyo ukuthi amabhande la ngiwasusa bese ngifake umncamo lo so le yokuthi ngiphothelela phezulu kwebhande ingathatha mhlambe i-iri i-hour eli-1 bese lena ingangithatha ama-hour amakhulu inca nje ingathatha ama-hour i-2 bese lena ke ingaka nje ingithethe inyanga yonke bona ngiyiqede bese lengiyimbethe kulena ingathatha mhlambe amalanga amabili ya bese izinto ezifana namacici njengala engwambetheko nala owabona la ama-iri amabili nanyana linye siyabona ke kukhona lesiphathele kona umsebenzi wakho losengakawucethi mhlambe kafishane nje ungasikhomba nje uthunge uhlanganisa sibone ukuthi ngabe mhlambe uwenda njani lo msebenzi wakho lo wendako ngiba ukuxoxela ke ukuthi esinye isitshijule ukuthi nangikhulumako angikhona njena le ngithe ngiyaphothela federawa ngifaka umncamo ronke kose ngikhipheke so enye into nawuphothelako kose ucalane nakho kuphela kuba nzima ukuthi ngapha ukhulume ngapha uphothele ngoba kose ubala ngisho imncamo lokuthi okay la ngifake 2 sekose ngifake 3 njalo njalo ukuthi lingane kufanele kuhle no lokusho ukuthi mina asengibamba umoya usendeleke kancane wena ukuthi wenda njalo okay kose ngilungiseke la ngikhipheke ngibuyele emva ngoba ngifake wrong kubuka mhlambe kafishane njengoba usaqhubeka so uye uthathe mhlambe ubuka ngembala ukuthi lona mbala lo ngifuna ukufaka la lo mbala lo ngifuna ukufaka la noma ngiyabona nje uyathatha lapha angimane ngifake kuphela kose ngicala ukuthi ngigcine ngakuphebona njengala ngithome ngoyelo ngapha ngo-red yeke angekhe ngimane ngifake kuphela kose ngibona ukuthi okay ngapha mara njengoba ngisho hayi kunzima ukuconcentrate yo uyabona njengala sengenze ngafaka ngenye indlela akusakhambisela leyo so na uphothelako kose ucalane nakho straight kuba nzima ukuthi uphothele ngapha kube uqalene nokhunye ngehlangothini no esikhathini lesinye ngisho ukuthi kufuna indzawo kahle kahle lethulile la ungeke uphazamiseke khona utawukwati ukuthi uchubeke ngendlela lefanele okay lokusho ukuthi kufuna umuntu lobukana nako ngco ungasolo uyale no sibonge kakhulu isikhathi sakho lesiphe sona manje lithuku lanamuhla thokoza mina sibonga kakhulu nguyeke la Ntokozo Sikhosana lo sikhombisa ke la umsebenzi wakhe wetandla la wendako njengoba sikubona ulambi kwethu kanti ke uthunga lokuhlukahlukene emacici emawashi kuyinyeni la kwendako ngaphambi ukuthi ngihambe bakuthola kuphi mhlambe etinkundleni ekuxhumana ku Facebook ngiyatholakala ku Facebook Nontokozo Gail Sikhosana kanti ke ngine cast lami le Facebook le business yami Inox Creations na ku Instagram nakhona Inox Creations asibonga kakhulu engileto ke besiniphathele tona kuleli suku lanamuhla kulethi sematheni kuleli viki nobe ehlangana nathi evikini lelitako futhi enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako sisithi khumu silithimba lethi sematheni sale kahle